Attınız mı? Acaba. Tamam. Sen görsek olur mu? Doktor, cüzünü samanlığınız da var. Oo. Emne iş kılı otasın şu şalakça. Maşina ütü kalgan belki. Anladım. Gel bizden aç. Ütmen aperesi kol. İşte böyle kaldı ona. Çok hazır. Borcuma da işte kalmaz. O ayıktan beri bir şey yok. İlk oyun adam o ütü kaldı. Bir ütükçüye değdik. Hani o ayıktan beri iştelik mi? Ütme aperesi oldu. 10 gün oldu. 15. Kaça som aldınız hele? 100 bin. 100 bin. Bunu kaça satıp aldınız ütü bunu? O şu 100 bin gitti. Böyle. Ütük 15 bin oldu. Bu şu lekoysu kalganla gitti. Kalgan öküz 85 bin oldu o. O. Kayaktan zakaz aldık tüy otası. Kızıl askerden alıp geliyorduk. Kızıl askerden alıp gelip sizge zakaz verip tigip verirsiniz. Özünüz dinlemeyin. Öz alıp gidelim. Öz Öz alıp alıp gelip öz alıp gidelim. Siz tigip vergeniniz için alas size. Kança tavasız ayın aşında? 20'dan aşağı. 20 binden aşık tavalası. Abim dayı, tınımsız işte ispiyece bir gün işte kaç paraya, ikinci günü boş. Yok, bir cuma çiçek koydu. Bir cuma çiçek şu. Bir cumada bütüp verersen akçasın gitsin kaç çıkar o da. Aşağıda bir cumada 20 bin alasız. Yok, bir cumada mes. Bir cumada 6 bin, 7 bin. Bir ayga 20 binden aşık oldu. Bir ayga 20 binden aşık oldu. Kaç balanız var? 5. 5 balanız. Yoldaşınız var mı? Allah. İşte evi kayaktaş değil. Yakınları gittin sırtta. Sırtta kayak. Tümenge. Tümenge? Hemen Asya'ya iştep gelgen getiriyor. Bu özün örtünüğün var mı? Allah. Özün örtüğün olmasın ha. Bu balanız kaç yaşta? 20'da tünde kaynatan operasyon tünde geçkilgen. Yardan bolup bakayım bu 100 bin. Allah. Burada sekke başında baldarın karalı başı. Ana hazır üyüdük kaldık. Allah. Maşinkanı özünüz aldınız mı? Cevap gel beriş diyor buna. Bizler öz üstünde aldık. Özünüz tanda özünüz Yapta satma. şu başta var, başı vardı. Sattık ben. Pazar vasfını ne satma? Ha, Madine'den satma. Canı satma. Ne yapacak? İlgili geldi. Böyle mesela. İşletme yaptın. Hükümet vergen 100 bin sonunda ne kıldınız? Kaç işletmeyeceğiz? Ha, şu en iyisi kaç lira? İyi, bekleyin açıklamız. Maşın kalıp durup. 100 bin son koşu 3 maşinkan aldınız mı? Üçünü alganbız. Ananın alışanın bir eşlesinde bu stol düzesi alganbız. Alganbız. Bunu alganbız. Bir maşinkan kaçadan tutar? Diye ayrılogu 40 bin. Belkiler 30 bin dedi. 30 bin, 60, 40 bin, 100 bin kaldı. Cana markası kandayla cana anıklı. Bir maşinkan. Hazır bir maşinkan. Joy. Joye degen kanca tutar bir maşinkan? Joy degen paşti bir değil turat bir. Minus 12 minus. Raznici turbası ile çık. Tak en yaş maşinkalar şuracak. Şimdi cardan boldu mu bundayı? Oldu çoğulu. Şu gün. Kança payda ta otasınlar şunda ayna. Ayna hazır. Yakında ne oldu? 100 binge yakın ta olsun. Jakşı kendan da. Günütünüzü ve işte zakazlarda alıp 100 bin son ücret tağıp kalıyor. Yani burada tapçımızsınız işte. Yok, burada tapçımız. Argaysak da işte. Acırdı işte, bu gümüş bolsa bol boy. Balgar üstü kişineki. Kança balanlar var? 5 falan. 5 bala ya. Kança yaşta ulusu, geçüsü? 208 yaşta olsa 19 yaşta. 19 yaşta. Anda jakşı ne olup kalan eken de bir yüge 100 bin son tapsana. Jakşı ne cardan beret eken de demek ha? O var çoğun yazarlar. Makul. İyilik. Sağ olasınız. Kandaysız, jakşısız mı? Jakştırasın var mı? Sizin uyunuz bir? Ha, kvartaya turasın. Hükümet bergen 100 bin sonunda ne kılıp faydalanmasınız? Kanti işte tutas, sürmüş böyle. Soğuk satın aldınız mı? Soğuk aldım da, müjde de koydum soğuk aldım. Faydası tiyo tavu? Tiyo da tavuk. Buncak, onda su şüphet. Buncak kadar kaçam, buncak kadar uzun. Alan bağır, balam cemmenen işte o da sokulma başkasına çıkıyoruz. Cemmenen az daha kaçam var. Bağım göze kasvet yapmışsın. Kovu. Eli çıktı kovu gene. Lokumday. Temizlenekte kovu, kum berilik. Cumhurka berilik.
Nega bularni жұмыртқа береді? Мен жоқтарыма кішкене бір ору келді бе? Аябай бір 20-30 доллар қылуға. Бая сатып алғандан Ооба, кейін бе? сатып алғандан кейін. Дары деле бердім, бар білмедім, бірақ ушундай болды. Қышты-қыштай тоқ бағып Ооба, шықтыңыз. қышты-қыштай. Азыр жұмыртқалары бар. Алғандан кейін жұмыртқа берді да. Ооба. Қанша балаңыз Этин бар? сатып аттым. 4 балам бар. Қанша жашта? Улысы Улуу балам 21 жашта. 21 жашта. Қандайсыз, жақсы ба? Жақсы көріп? Өкмет берген 100 мың сомды қанша пайдаланып отырсыз? Болып атау? Жардам болады ба екен? Болады, қыздарым бақылы. Қанша қызыңыз бар? 2 қызыңыз. Жолдашыңыз? Келіп көрсек болады? Екі машинкаңыз бар екен да? Эки машинка алгам, буну да алгам, бул да эски алгам да 100 миңге жетпейт да жаңы алгам. Анан буну кайра сатып жиберип башка жаңы алдым да кышсыз. Өзүңүздүн акча кошуп алдыңыз. Прибыльден акча кошкон экенсиз да? Иши киреше таап атасызбы? Шүгүр. Канча түшүп атат айынан? 20 миңге жакын түшөт. Айына? Ооба, анан эме үй кредит болчу, ошону өтүп отур. Экенсин бакылып кетти. Бошчу аракет кылып турабыз. Кыздарыңыз канча жашта? Бири 14, бири 8. 14-8. Жардамга жарап калган турбайбы? Жарап калды. Шоянын иши, жумушу ушундай, баарыбыз жик болуп кетебиз. Монтип эме болуп кетет. Баары билебиз, билебиз. Асмандан түшкөн жокпуз го, баарыбыз көрүп жүрөбүз. Шыгылып жардам берип атса болду, жардам болуп атат. Жакшы, жардам берип атат, жакшы. Россияга барсак деп бир сыйра ойлонуп кеттик, анан бул жактан 100 миң болуп калган, кайра көрөйүнчү. Үйдөн заказ алып алып иштей берсеңер, анда жол кире жок, арет үйдөн эле кыла бересиңер ошондой да. Эконом болот. Эконом болот, анан мында бирөөсү азыраак төлөйт, анан баягы кечинде бизден эртең 8ге же 9га барып, анан кайра кечинде 7 менен келиши керек болуп калат, балдарың да үйдө. Ошону менен ошентип келгиче убакыт анан кечинде деле түнкү 12-ге чейин 1-ге чейин иштей бересиң ошону менен. Машинканы өзүңүз барып сатып алдыңызбы 100 миңге? Ооба, мындай эле бул жакта 100 жазып миңди толук алдыңызбы? алдым. Колуңузга толук. Ооба, толук алдым. 95 миң, 90 миң Жок, алган жок, жоксуз? жок. 100 миң толук алдым. Жакшы. Жакшы жардам болуп атса болду. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Кожоюн сизби үйдүн? Өкмөт берген 100 миң сомду эмне кылып колдонуп атасыз? Мал менен Эмне мал алдыңыз? уй алгам. Уй. Жардам берет бекен? Жардам берет. Сүтү бар. Музол уй алдыңызбы? Көрсөк болобу? Канча балаңыз бар? 7. Саламатсызбы? Кандай Жети балаңар барбы? Ой. Атың ким? Я. Атыя? Асия? Кызбы? Жакшы кызбы? Картын баган Асия деп айтып атпайбы? Тайга арканда тияқау. Аркандап багасызбы? Кыштын күнү чөптү каяктан алдыңыз? Чөп сатып алабыз. Канака үйүңүз? Теңдей рахмат тураттан. Канча мал алсаңыздар? Канчасы литр сүт берип атат? Азыр 16 берет. 16 литр, жакшы берип аткан турбайбы? 16 литр болсо, күнүнө канчадан сатасыңар? 20 сомдон эсептегенде эле? Биздики бир жерден 38 сомдон алат да. 32 сомдон, 30 сомдон эле эсептеңиз, 16 литрди. Ошондо 600 сомдон күнүнө берип турат экен да. 600 сомдон күнүнө болгондо 10 күндө 6000 сом. Кыскасы жардамы тийип аткан экен. Жакшы. Балдарыңызга пособие аласыз, Пособие токтогону ошо 100 миң сом бергенде 3 айдай токтойт экен, анан 3 айдай. Канчадан алчу элеңер балдарыңар? 8 миң сомдон чыкчу. Анан кийин улуу баланы чыгарды да 16 жашка чыкты деп аны чыгарды. Ошондо 6 оны алып аттыңыз. 6 оны 8 миңденби? Жок, ошо. Общий 8 миң. Общий 8 миң сом. Азыр кадимкидей эле жардам болуп калган экен да анда. Мурда 8 миң сом өкмөттөн алып аткан болсоңуз, азыр уже 24 миң. 3 эсе, 2 эсе көп болуп калган экен да. Келинчегиңиз сайт да үйдө. Ооба. Эртең менен кечинде сайсыңар? Ооба, эртең менен 2 мал саңыз 8 литрден сүт берет. Мейли, жардамы тийип атса болду, ошону текшерип кетейин деп келдим. Жакшы кабыл.
Aleyküm selam. Qandayсың ағай? Жақсымы? Үйдің иесісіз бе қожайын? Aa, Öyle. Атын кім? Ya Bilal. Ой, молодец. Bilal азаматтық жігіт. Сау болсын. Өкімет берген 100 000 сомды не қылып пайдаланып жатасыз? оборот. Оборот қылып? Не оборот қылып жатасыз? Oydu 6 ay kalma. İşte obорот gör. Kayra Қайра ordu. орнына сатып алып. Көрсек болады. Қанша қой сатып алдыңыз? 13 koy aldım da. 13 қой, иә? 100 000 толық алдыңыз değil mi? Aa, 90-95 milyar falan yok mu? yok. Толығын ал. Öyle aldınız mı? Orduna vardım da balalı koyalım. Oyuncu başlı satı ortuna balalı koyalım. Bu emin batında çoğayık da. Aa bak. Çoğayıkında göğüyor. Arkası da göğüyor. Aa, Bunun da gündüz kamp koyu oturası. Asıl çay çay. Acayip de. Kız geç çay iş gerekti. Az yeminle az ottoy turgan mezgilinde kanka. Çok arasından ne saldıray çayız. Aynı ya. Және Niye Toyup kalat gündüz da. geç çay baysın? Toyup kalat da. Toyup seviret de mal digen. Mal geç ayılış gerek da. Gündüz geç ge. Müntik koroda turbaş gerek da. Gündüz geç ayılsa semiz bulot. Koyuzlar batrak çoğuyordu. Batrak pirdelet, yettenet, batrak ettenet. Gündüz geç ayış gerek da. Bir 2 litre jarman alıp, bir tokoştu alıp, özümüz var mı? Şunu bilen jambak otkanda gündüz geç ayılada. Jakna ne öze ayıp jere? Şu bu kolega çayız. Aydalbay. Barıp ошол жерде айдалбаган жерлерге, бактардын түбүнө, суунун жээктерине жайбайсыңбы? Алмабыш озума түш деп эле жата бербеш керек да. Иштеш керек, караш керек буларды. Кой мынтип камап койбогула. Чыгаргыла да бул мал деген жайылып жүрүш керек күндүз кечке. Жардам болуп атабы? Ушул. Пайда алып келип атабы? Вы хозяйка? Да. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Я приехал посмотреть, вот, как используете Да. правительственные деньги, которые вам Вчера. выдали как гуманитарную помощь. Вчера, получается, я большого, который был, я его продала. Сейчас двух взяла. Можно посмотреть, Да, где вы пойдемте. содерживаете? Ну как, помогает? Очень. Да, очень помогает. Вот я двоих взяла по 50. Вчера только. Вечером я их забрала. Могу показать того, которого я продала. Вот сейчас. Сейчас я разблокирую телефон. Вот. Его вчера забрали. Уже большой он был у меня. Я за 109 тысяч продала. Продала, потому что... За зиму держали здесь, да? Да, все время здесь держали. Кормили, да? Кормили. Продала, потому что у меня кончился корм. А денег, у меня 5 детей, я работаю на подработках, у меня нет корма, очень дорого выходит их держать. Полностью на весь год. Это вот кто барана взял, им легче, они каждые 3 месяца продают. А мне год держать очень тяжело было. Последние 3 месяца я покупала деньги за свои деньги покупала корм, а корм дорогой. А у меня в месяц 3000, 3,5, у меня 5 детей еще. И месяц сколько уходит корма? На двоих? Вот сейчас на двоих я не знаю. На одного у меня уходило в неделю 2 мешка. Потому что я беру мешок отруби, мешок ячмень. Ячмень дорогой. Это сколько будет стоить мешок ячмень, мешок? Мешок отруби? ячменя 2500 уходит, а мешок отрубей 1700. 3500, да? На неделю хватит, да? Поэтому не получается. И мы тоже, вот когда была у нас здесь собрание, мы всем говорим, что мы очень благодарны. Это очень прекрасная возможность, которую вы нам дали, то, что вы дали нам вот То такую есть поддержку. помогает семье, детям, да? Да. Старшему сколько? Старший у меня 13 лет. 13 лет, да? Да. Маленькие дети, да? Дети у меня, да, все маленькие. Самая маленькая 4 года. 4 года. В школе учится, здесь Да, учится, 4 в школе учатся, а 1 дома. Kaldım bizi. Siz mi hocayın? Ama ben azı gelip kaldım. Şurada Caparov geçide yeterli. Gök başta geldi de böyle korkmayın mı? O bizim iş. Dokument vergenlerden kanday koldan otasız. 100 bin so'mdu. 100 bin so'mga men bu magazinda tovar algam. Anan keyin bir de bir bizeyme açıldı. Çoğun magazin. Noyabrda açıldı. Aga değeri жақсы жүрүп аткан. Содан жақсы эле болуп аткан. Болгон 2 эле дүкөн да тигенеди. Анан бул ачылды алган уже жок болуп калды. Жок десем болот. Жок.
Misалы bir 400 алсам бирөөнү сатып кетет ошонусунчу. Анан актан кетип баратканда мен швейный машина сатып алдым. Эки кызым минип айтат да. Кана швейный машина. İşte satası da zakaz alıyorsun. Анан кийин ошол швейный машина алып, анда ичине жакшы түшүп калды. Азыр өзүңөр билесиз, швей жакшы да. Анан кийин ошондон түшкөн акчаны Морики клубникамда отургуздум. Bunu. Haydasına. Мурана деген. Эме бар. Анан ошону отургуздум. Бул жерде 360 ар күнүнө 60 Bir aydan düşündürüp ошо берет го да бирок биз жаңы эле отургуздук да анан эми suyunu tiyaktan kapelleri var. капельный кылып жешип Жақсы. жанагы ютубтан көрүп алып эле жасап атабыз андай болот. Çıkıp bu kadın gidiyor. Анан бирок дүкөнүмдүкү болбой атат анан айыл өкмөттү айтып атпайбы соцфонд ай жаап салайынчы бекер эле куурабайчы аны өтмөндө кылайынчы десе эже сразу жапканда игер мындай анан жок жок чечпейм мындай эме Uşlardan zakaz diye atarsın. Zakaz ушундай alıyorsun. азыр бүткөн да анан алып кетмек азыр мынакей моорекиге даярдап койгону уже бүттү да алып кетет Futbolka oldu. футболка менен шорты да ички балдардын футболкалары Özünüz tügesizmi bunu? мен өзүмдү а тиги жана оорулуу кызым болсо могу айбырлокторду өткөрүп берет ал билет школаларды өткөрүп берет оорун мен муну анан муну өзүм тигем Özünüz tügesizsiniz. ошондой Yaxşı. Kança babanız var? 4 балам бар Жолдошуңуз чу? ал немеде пенсияда үйдө Aa. ошо анан ошо эки Ulu balanız kançada? улуу балам 38 ал өзүнүн үй бүлөсү менен өзүнүн шаарда үй бүлөсү жашайт менен. да Oldu. Bizde президент келет Bu yerden yok. Tamam, çekin olsun. жакшы Gel gel. Türümüz kocayı siz mi? Hükümetin bergen jardamın qanday пайдаланасыз? Мынакей тоқ айдап кетті. Емені уйду. Уйду тоқ айдап кетті. Иә. Uy satып aldınız böyle. Өкмөт берген уй сатып алып. Орда чөп. Иә, жо боз мал. Анан кейін туу берді. Мусос берді. Анан кейін тиги малды кошсок, анысы качып келген туруп анан тоқ айдап кетті. Hayır ayda kettik. Jayıp ha. Алып бияк айдап кетті. Малап Erteliğe бияк. sağ atasınlar mı? Gelinçeğiniz var mı? Бар. Kança balanız var? Эки балам бар. Sürünüz muz olsun görelim. Ha, muz olsun. Жақсылап айтып ой. Қазір арқамды таппай қалдым. Қазір бияққа біткеннен кейін байлаймын. Просто кішкене жер, нұмыра. Uy jardan bolup ekan ha sütü. Süt içip aldыңар, kaymak içip aldыңар. Қаймақ тартпай қалдық. Просто алдық и өткөрөбүз. Ha, süt ötkürösünөр. Башка. 10 litreden süt verse 30'dan ötkürösünөр mü? Жо, мен билбеймин аны. Бүт келіншегім деді. 30'dan ötkürse 600 somdan gününe ölçüyor eken de. Bir günde. Geçenlere geçti. Yok onu Qanday? Bilmeysiz mi? Çürümüz. Özünüz neyiniz mi? Kvartira emas mı? Yok. Hükümet bergen jardamды qanday қолданып атасыз? Жардам беріп атамы мындай? 100 Efekt bergen болып па doktor. екен? Uy alganбыз. Не ол, саған үй алдыңыз ба? Бияқтабы үйде ме? Талада. Музосы менен бе? Aa. Музосы естіп жүрөбү? Жоқ, музосы жақта. Бияқтабы. Айына қанша киреше беріп атасыз? Önce tartmadı. Пособие қанша алса беріңіз? Біз 8-9 мың алып өлеміз. Akıllı. 7000 olgun. 7 мың алғансың, балдарың бар ма? Үй бүлөгі. Бұл анда жақсы екен де, 3 есе жақсы болып қалады екен де. Бірақ ошо эмеден кийин 100 миңден кийин албайсың ата. Жо негиз айтам, сен мурда ай сайын 7 миңден алып жүрсүң да үй бүлөгө. Азыр эми үй алгандан кийин сен 21 миңден алып атасың да, айына 21 миңден болуп атат кирешеге. Баары бир жардам болот экен да, толук жүздү колуңар калдыңар беле?
Çoğun rahmet, meyde, жақсы, игілік.